ba bona ba ke bo Mr. Kekana le bo Mr. Maredi ke bona ba batla go le bontsha tiragatso ba papadi ba drama e le ya Iphihletseng gore le nwe moro dumela matlwana ba botse ba sekolo sa Phaladingoe Technical High School re na re tshwana le Lenyoko Trading and Projects LTN Government Fund ke ole di le go movie bo wa Iphihletseng re shoma mo le bo wa bula ya Iphihletseng e le go Dr. Siba Teacher ba go sa hala Phaladingoe Technical High School hala Iphihletseng hala Wa Iphihletseng Lipsing Diruteri Tambo nna ke mongwe wa batlwana ba mphato wa Marematlou ka Phaladingoe Technical High School be ke rata go leboga morutiši wa rena ka ga a le memile gore le tla re bontšha show ya lena ya Iphihletseng show ya lena e monate shem yona ya thabile ka gore re tlo tšwetša toro e mmego a na le yone re hwetse 100% e le gore ke ele rena re nyaka mmego ra tshepiša tshepe bjang tshepo ya lena mo ka ka go tsa gore ke sure Iphihletseng ke sure a tshepiša gore super le se se tswang sa Iphihletseng a ke tshepiša super sa teng